Ing samjin pen kilik Japan keton kelang atum sai kedeng. Karbi Longri Abirta pherang kepen daithor osiepan Karbi apoho ipak pen karchopon. KSA SYC lapen AISA nilip arwatum pen pherang kiamai kepha. Dogmukak Press Club atumpen ingdeng Great Rock Bird Anniversary katalon pon. Aprangsi Birta kelang arato anapan kardong pajero kardong. Non dili Karbi Longri Abirta kethanabang sami ojang terangpi. Non Birta ang tonpen arjupon sena. Non kevang jijang minipa ECR ni Karbi ang long aradatum insam jin na pen phere ripin pen kilik ke jogdon e Japan district atumpen West Karbi ang long dongkamukam along kapachithang ponasai kedeng pon. Part of the exercise which is ongoing for a lot of days now in the run up to the Assembly elections. We have been conducting area nomination and the long range patrolling, and as part of that we conducted this today as a whole along with CRPF. We are making a that is to build confidence of the people that they should come out in large numbers and vote without any fear. Ma'am, have you seen any benefit from holding this rally? Yeah, people would be benefiting, as in like people would be having confidence that police is there to protect them. They should not fear from anything and they should cast their vote in coming out in large numbers. Pinithere poni phai inkoi rapho arni Daithor Police Station OC Sarapan Karbi Longri Abirta apherangki Robinson keling karchoda. Osia ke hai protap sing narapan Karbia poho epak ben archo lasi alang li ning ing sampik lo pusi pherang kya thengno nang pachini don la an so sei ke claim kedam ke misen Japan ni dihin peta nang cherap nang chitodun pusi ning Japan han boka pen Karbi Longri Abirta pherangki Robinson Killing alang li pherangki Karbi Longri Abirta apen non hejong lang alang li mane hiri appointment kilong la alang li pini dak Daithor thana nili longan wang pen nang chupa chini lo asuposi nili ta nil ninga klong ben ninga rong lo asi alang li mo future commission ni fan alang li fan nili hin pen hirjumoi pa jirikla non MLA kilik nang kile aporahut penang ana songa tumpen komara phansi ador ke sopik avut ke jok jimapu alam pen chingwai chingsai pon penang ana tumdolo lapen kacerai pon sidami padolo athema bokwajan LEC along bangki Congress pen kacetoidun a candidate roton ingki alongsi cherabdun popusi penang ana songato jasemet pen CCU KSA BYF lapen akaprek songato cerai pon tanggo bon sidami la swalong KSA lamding road nilebaro SYC nilebaro lapen AISA nilebaro atum penki jedondun thekthi pusi pherang kelong lamjai pon
alang litung pen pherang kia mai ke phanang kok la pen congress a candidate rotoning te phan kapahai ji po along kachedon tunde athe alang litung pen kejong pon alam theke la puhelo athe ma lamding road along kidu KSA central committee atum pen non kewang ji assembly kelik along jasemet bokajan LEC constituency along kapachedan dun ji aphan mithanga candidate amlong ing te phan parjab dun etaphi seta men aning kachelar phit si common candidate amen pen congress pen kithurdun rotoning tiaphan kapahai nangji pusi purong lo la sopena jok amlong ing tiaphan ke toware beng otekang bu asonsi mando la si la bangki comment tunita KSA SYC la pen AISA nilep arwatung ke cedon dunde mati cerab dun thek pusi alang litum pen lamjai pon la penan parta alang litum kejong pon padu thuke roton ingti Karbi Anglong Autonomous Council ajakong dotik EM manti ka hositami nilep aro aphan kapaching thorja phan mathathi kamatha jikali nilep aro phan kapanong pi model hospital anta ha amithang arong rongbong khat along an pondesi nilep arar phan pangthaidang asonsi pamanlo la sinon jongsi MLA nang haidet positami nilep arar phan ke thang aliawi pusi KSA nilep aro in charge Sujit Timung KSA nilep aro secretary Songja Timung AISA nilep aro president Arjun Togbi SYC nilep aro secretary Wesley Teron Pen Ari Sanghwa Tumpen Pen Pherangki ke pha mailong lamjai pon nile pen Pherangki Joysing Teron Karbi Longri Abirta long Abirta nang pali ini nilitum nilibalong khaya phonar japape student and youth council nilibaru aisa nilibaru lapen Karbi student association nilibaru ini nilitum la bangso Pherangki ame ki phanan ko kalam thigala helo kedamtang ani lamding ro tong kidu nilitum KSA atun press release pilo jasemet pen bokajan LA long Dr. Numalmin parem manji pen common candidate amen pen congress pen kachitoidun protoning ke phansi pahay nang jipulo lasi labangke nitum chedonan thekhe ipotma pulutante protoning ti KC long jakong lutiga hu ia mantiga hu nili phan kapachin thurja phan thangna talang ni pen claim hote ki claim ji kali nili phan nang ki nang panong model hospital ni hum ta alang ni thangaro haro bong khachi pondelo lasong si nili angkang kapachin thurja phan block long nang ki le scheme ta ningkane si long pen 30% na nai ki de job nili long fans ko chingthu nai ma bangke chingthu thidel lasong si pini nili tu ningdu Thomson rongpi lapanari sangho tu Dr. Numalmin phan kaparem ji ku khayamen ke wan khayamen ke en laki chok che tik lo ipot ma pulutante lason khayamen ke en ke monon phi khai suang bong pacharbo sai nan kolam ki ke wan lo lasi labang ke KSA pen angtan aron asal senang mandel lo lasi laki ditu ning du pik ipot ma pulutante muarisi bokajana hawara lo khai suang bong nang chahu du pulutante pini Thomson rongpi lapanari sangho tu labang swadai chenjima lason thotsi pini nilip along ta lapuan kidu kithak ningkang sampen itung khayalam wan dipin pen si itung gobongo sita pini lapuson alam Thomson rongpi nilip along cheban pen e uwi kimi tu maphan lahai khayalam ki than thap lage nilip along ta monon hi khai su yanapong pacharu nang ki Thomson rongpi kamathalo lasi Thomson rongpi lapen rotoning ki ke thanap kachipre togelo Thomson rongpi ta nilipophan ke pamije phale ke bangali nilipophan ke phalang noje phanse ke ban lasi Thomson rongpi alam ke than kadu kawi tunta nilipara doan ta kardi that is phasini tunchini rilo pipodma pulutan Ada porphai kreser ke balom pen dogmukak press club lama mai phu khonsing rong pharpen pangjar ponsi buthot dogmukak press club mai phu pen mai chari ponsi organizing secretary Bikram Terona hin pen alhi pachinia jaime dengpon la so along nang chetong dun alhi sarpo aman pen langhin press club mai phu Robin Barua la pen kong chun bang Rostom Togbi la pen dogmukak press club klem ra per mai phu ake hai khonsing rong phar dun mai phu harsing rongpi kong chun bang Semsing Ingti Assistant General Secretary Ruka Senkru, Finance Secretary Longkiram Teron, Organizing Secretary Bikram Teron. Lapen Lunse po something ingti, Lunse pi anima rong pipi. He Baby Dance Academy Kerminta Teron pi. Lapen Dogmukak Press Club Klem Rapet Pinang Ana Perang Ketum Jetong Dunsi Mai RDP do. La so mayalong koson si perang ketum ki klem kedam nang jima pualam jethan chimumpon.
Lapen lun sepi lun sipotum jumisen alun par jutikan. Lapen kong chun banga hin pen kacoro alam thi pajir mi pon si ingsam jin pen birth anniversary katalon pon. Drogmukak pen Karbi Longri Abirta apherangki vaisong pera. Rana miko par kupito Lasi jarida kaige amai ku lagi orang jauh tapi tang kono akihai dengan sonteron alang itu mesti bentuk sila bangsa press club ku kono tapi kalau bangsa pun kaya amat kerja dokter alang ku yang non itu malam amai ku labente itu malam di rimban finance secretary terus sama akihai alang itu sih kerja dokter pen bangsa press club paling bangsi lang banglo asila Pinya Abirta la ansi kang ton chalo kaduga via phanta kardong.